so ukuthi kube nalomdlalo owona oqoqa abantu khona abahlomulayo khona umkhulu uphuthuma ngicela ukhansela oyena usihlalo we-impact ukhansela uVilakazi azosithulela amakhansela akhona waseDumbe ubaba uWhip ubaba ukhansela uMthethwa uyena uzosithulela umhlonishwa umeya beni Siyabonga kakhulu ukukhansela uNdlangamandla siyathobeka kakhulu khansela lungahloniphekile ngiyabingelela obaba bakhona la nomama bakhona abanikazi bamahhashi ezingabo namhlanje bingelele usodolobha amakhansela onke asedumba khona uMM nomphakathi wonke wasedumbe sanibonani niyaphila baki asadlali ngisho iredo kodwa kulungile okwami kuncane ukuzokwethula amakhansela akhona asedumbe ngizoqala ngapha eduze kababa uMM kunokhansela uMkhwanazi wase-Ward 4 kube nokhansela uWhip wamakhansela onke asedumbe khansela uMthetho wase-Ward 3 Nyambozi sibe nokhansela uMazwane ukhansela okhona edumbe ngizokweqa-ke ngoba usodolobha ukhona ozomthula uWhip siyabonga kakhulu mina ngukhansela uVilakazi njengoba deshilo ukhansela uNdlangamandla siyabonga kakhulu Asimshayele isandla enkulu sisinika manje uWhip sanibonani ngokuhlukana kwey'khundla zenu abafowethu abazodlalisa umdlalo omuhle kakhulu amakhansela esinawo la ngaphakathi ama-officials onke umkhandlu wethu umuntu ufuna ukuqala ngokuxolisa uma kukhona okungenzekanga kahle lo mdlalo sasubekele ey'nsukwini ezidlule kodwa kwenzekanga ngesimo sezulu ngikholwa ukuthi-ke uma sisuka la njengomkhandlu sizazobuye siyohlala phansi sibuke ukuthi isiphi isikhathi esikahle babumeya ukudlalisa le midlalo kodwa kasizukwenza sisodwa sizocela ukuthi ikomiti lobaba nomama ukuyibona abagijimisayo lisigayide ukuze singahlali njalo sina lamahlazo akanje ngoba uma sizoba nesikhathi esanele nazi kunesikhathi ukuthi idate yasedumbe sidlala ngalesikhathi nangale date ngicabanga ukuthi ne-attendance yethu ingayinhle kakhulu angizile-ke bafowethu kuzoba nenkulumo ende kodwa ngithi nje ezinye izinto mhlawumbe umuntu ayibonayo ukuthi ziyaphazamisa kufuneka ukuthi siyithinte ukuxolisa kakhulu kobaba mhlawumbe balapha nje ngakubo kuyashadwa kunezinye izinto ezenzakalayo sizoxolisa kakhulu nje kuleyo ndawana bese ngithula umeya wethu olapha phakathi kwethu kuyena ozasimukela nokuyena osilidayo thina-ke njengomkhandlu sihlela sonke kodwa ikhanda lethu ubaba uMkhabela olapha phakathi kwethu engicela ukuthi asithathe asibeke asitshene ukuthi namhlanje usiphatheleni yini azonipha yona yini azonithokozisa ngayo ligiye nje nijabule kusekhaya la kinami asithathe ithuba lokubonga kuWhip ubaba uNyamboso oqeda kunethula ngibingelela amakhansela onke akhona phakathi kwethu ngezokuchitha isikhathi bobaba nonke sanibonane ibandla ngiyalibona impela liphelele ukuthi cha nonyaka asidlulisa ukuxolisa kakhulu bekufanele ngabe lo mcimbi njengoba eqeda kuchaza uWhip kufanele ngabe siwenze ngeviki eliphelile ngiyocela ukuthi ibandla aliboke lithole usuku lihlale phansi sisuse lenyanga kaDisemba iyayivele kodwa lo mcimbi usungulelwe uSeptember kahle kahle ukuphela kwakhe ngoba aziziningi
imvula ngaleso sikhathi kodwa uSeptember iyona nyanga esasihlonzile kwabuye kwashintsha ke manje siyabuka ukuthi manini nje amangathi akufunela ukugijima bazophuka shelele kanti le kunzima ukulondla likhule ukuthi ngeminute uluze naso seliphukile awusakwazi ukuyohlala ngakho bengithi ke makhansela mhlawumbe njengoba sivumelene ukuthi lo mcimbi uyohlala njalo wenziwa endaweni yaseDumbe kodwa ngiyocela ukuthi bandla lihlale phansi libuke ukuthi lenyanga isese right ukuthi ngaqhutshekwa naye okungenani mazithi kanti July zithi August September zikhona futhi eDumbe ngakho bengifisa ukuthi mhlawumbe lenyanga esiyibuke mina njengami makhansela hayi angisayithandisisi ngiyayazi ukuthi uphele kanje ugcina ngingasenzekanga kungcono ke sibukele entuthwaneni ngoba intuthwaneni iyaqoqa zingakafiki igugulu siyabonga kumshawoti wethu baba uNkwanyana lapho yawabiza lapha nawushona phakathi nabusigwebo sentambo abo ubutshalo bomnyama nangishenge kwasha kwacima uvuta amalanga abe napha siyabonga baba uNkwanyana ukuthi sesiyohlala njalo sinaye ngoba siyambona unalo leli talente lalo mcimbi wethu namhlanje sibonge kakhulu bafowethu akusikho ukudlala lokho esikwenza la siyayibophezela nathi njengomkhandlu ukuthi siyohlala njalo sinibudgetele akho siyafisa ukuthi nozophumelela azi ukuthi kukhona esasikubudgetile njengomkhandlu oyophumelela sha u1 2 kuyodepend ukuthi nivumelene ngani wina unumber bani nobani kuze kufike egcineni imali ke sihlale siyibudgeta izotholakala ngendlela efanele enizobe futhi nivumelene ngayo ibandla ngakho ke sidlulisa ukubonga kakhulu ukuthi la umcimbi wethu ngibonile omunye lapha nabamkwanyana lathi ngasemfuleni lapha yawabamba seliyomfaka phakathi kodwa siyabonga nje ukuthi usindile bekunzima impela benihamba naye impela ngothi nange yongena emfuleni kanti sakwethu sibonga ke nabaqhamuka kude intatheli zethu esinazo la eZululand siyakuthokozela kakhulu siyafisa nje ukuthi kulo nyaka sizoyikhulisa ibudget kodwa sizohlala mamvulakazi singahlali sidependele kule budget yomkhandlu abe sifune ukuthi i-department yakwa arts and culture ayisilekelelini ukuthi lokho esinakho nayo i-ede kube more kulokho esihlale sikubudgeta ngoba siyafisa ngelilanga kube umcimbi ngabe kugcwele lapha kunabaculi kuyagijinywa kuyadlalwa nabahwebayo abadayisayo bayadayisa kodwa nesifiso sokuthi lokhu kulonyaka 2025 noma kanjani siqale manje ukuthi nangu MM wethu baba uNgwane nje sinaye namhlanje uyoshaya ipenalty ngiyambona ukuthi hayi ukhathele amaholiday kodwa ke siyacela ukuthi asilekelele naye ukuthi sizoqala nje kulonyaka siyocela abangasilekelela sikwazi ukuyikhuphula ibe sezingeni mhlawumbe sibe nomcimbi omkhulu ngalawo mazwi ke siyayivula ngokusemthethweni iyoze bese siphethweni sithokoza kakhulu baba uNdlangamandla ukuthi lokhu sayibambile kulo mcimbi bingekho lethe eDumbe omasipala abaningi abayenzi iDumbe nje lokhu lisamile ngizwile nasempumalanga ke ukuthi nike nayo gijima futhi khona siyafisa ukuthi omasipala bayisupport lento ye-horse riding ihlale ibe khona thina ke asokuyeka uma nje sisekhona sisabila siNkulunkulu esasibambile imphefumulo yethu isahlane nomzimba sizoqhubeka njalo angidlulise ukubonga kakhulu ebandleni bamdlangamandla singakamdedeli kwameya ngicela nimshaye izandla kunomhlangano okuhlalwe la kuthiwa yimini ohlalwa ngomeya bameya njengoba kwenzeka wena siyaqinisekisa imali eDumbe bazoyithola sicela meya manje semhlanganweni wama-mini lani ubamba nomeya ugcizelele kwabanye omeya kunomasipala abasidlalisile singabanikazi bamahashi asikaze siyithole namhlanje manje siphumela seDumbe eqala akusiphathi kahle sicela emhlanganweni kakhokha nawomeya bonke wena njengomeya excelayo ebhadaleni nemali engaphumanga eDumbe ku5 years afika nalapho khansela uvulakazi ekhipha yaphuma so omeya bakwabanye omasipala ngoba imali mayingaphumi labo baba benza kwemakomidini kuthiwe uwodla imali nabo labo baba bala imali abayazi iphela kuma-official kwamasipala manje ngenhlahla thina semashini sikhona futhi kwamasipala ayikho lezodlala i-official
so umeya umlayezo simphathisa wona nakupremier akatshena umeya abangabhadeli imali yamahhashi le mali yondla iy'ngane ifundisa iy'ngane khona iy'ngane kumele ziyorejista amahhashi akuba winile abathole lutho ayatransporta amahhashi upetroli udizeli mhlonishwa meya le mali iyasiza yondla imndeni njengoba nje yenu nizoyithola before unew year ikhona ushintsho ezolenza ekhaya manje bonke omeya abadlalisa amahhashi oba umdlalo omnandi thina abosopolitiki mase sifuna ukukhankasa sibiza abantu sibabizela amahhashi ekugcineni abantu bamahhashi babanganakwa bengenziwa lutho ikhulu kube ngosopolitiki siyacela baba umeya ukuthi edumbe yiba isibonelo imali yamahhashi ayiphume nakwabanye omasipala manisemhlanganweni batsheni ukuthi abasikhokhele imali yamahhashi siyayazi nathi imali emahhashini ngithokoza kakhulu dinangwe siyayibophezela ukuthi eyasedumbe cha amathini izowashayikini siyathokoza